Ukwezi kwahariwe urubyiruko mu Rwanda ni gahunda yiswe mu rurimi rw'icyongereza Youth Connect Month 2013. Igamije kuzamura ijwi ry'urubyiruko no kugaragaza uruhare rufite mu iterambere ry'igihugu. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko, Isakaza bumenyi n'ikoranabuhanga, Madame Rose Imbabazi wayoboye umuhango, yabanje kwerekwa bimwe mu bikorwa urubyiruko rwo mu karere ka Burera rukora mu rwego rwo kwiteza imbere, birimo ubudozi, ububaji, ubworozi bw'inzuki, ubuhinzi bw'ibihumyo n'ibindi. Uyu muyobozi yavuze ko uku kwezi kwasabwe n'urubyiruko ubwo rwahuriraga mu nkera y'imihigo umwaka ushize. Madame Mbabazi avuga ko muri uku kwezi urubyiruko ruzakora ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'ubukungu, kurebera rumwe mu rubyiruko ngo rushobore kwiteza imbere n'ibindi. Kugira ngo ariko ngo ibikorwa bizagerweho, uyu muyobozi hari ibyo yasabye urubyiruko. Icyo dusaba urubyiruko cyane cyane ni ukwitabira gahunda zitandukanye z'uturere n'inama y'urubyiruko bafatanyije gutegura, tukaba tubasaba kwitabira umurimo kurushaho, tukaba tubasaba kwirinda ibiyobyabwenge n'ibibarangaza, tukaba dushishikariza urubyiruko kugira ngo bite kuri gahunda zitandukanye za leta zo bateganyiriza no kwihangira imirimo cyane cyane bakireba bakavuga bati uruhare rwacu mu iterambere ni uruhe. Rumwe mu rubyiruko rwasuwe kubera ibikorwa by'iterambere rumaze kwigezaho, yemwe n'urwaremewe ngo rushobore kwiteza imbere, ruratangaza ko umurimo ari wo shingiro ry'ubukire. Aba ni abitwa Dushimimana Pierre Canisius uhinga ibihumyo na Ishimwe Jean Claude waremewe ibikoresho by'ubwubatsi. Kubera papa aba muri koperative ihinga ibihumyo, none ubu ngubwo bitampanga guhinga ibihumyo kuko bihingwa ahantu hatoye. Kuvuga ngo mu bihumyo iyo mpinze ibihumyo 4 nsarura 3 mu cyumweru, kandi buri gihe nsaruye nsarura ikiro. Kuva umugina nawo uguza amafaranga 400, ariko iyo ngurisha ikiro igurisha amafaranga 1000. Kaba nshishikariza n'urundi rubyiruko guharanira kwigira, twihangira imirimo n'amakoperative. Ubu nkaba ndi gushaka n'abandi bana mforuma tukahinga neza ku buryo turagira umusaruro mwinshi. Ibikoresho by'ububaji kuko ntabwo nabasha kubona ubushobozi bwo kubigura, ariko kwa mbibonye ngiye gukora umurimo wo kwizamura mu rwego rwo kubaza. Nsengimana Thomas ni umuhuzabikorwa wungirije w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Burera. Avuga ko urubyiruko rw'aka karere rwifashe neza muri gahunda z'ibikorwa bigamije kuruteza imbere, ngo ibi bikaba bituruka ku bukangurambaga barukorera. Icyo twakoze gikomeye ni ubukangurambaga bunyuze mu biganiro tugirana narwo hirya no hino, tugenda turusanga mu matsinda yarwo, ari aba mu makorari, mu makoperative bagiye bishingira, naho turusanga tukarukorera ubukangurambaga. Uku kwezi kwahariwe urubyiruko mu Rwanda kwatangiye ku itariki ya 3 Gicurasi uyu mwaka wa 2013, kukazasozwa ku 31 Gicurasi uyu mwaka wa 2013. Uwimana Emmanuel, Orenfor, Burera.